Tloba o mongwe wa di statistics tsa bana ba bang batletse di tronkong. Fana be imekhala inyimbe zakhe umthusi. Inyembezi umuntu always akwazi ukudefenda ngaso. This is deep. Uyalahlela le ungamawuli phepha lokuma ungakushiya. So it's pointless. Mzansi umtshwara la ke khona o hlaisa ngwana. Afrika Borwa dumela la ka lebitso ke le fo happy ho telele wa bakgatleng 157 Moja Love linaneo o mfihleleni le lapa la Hazuma o msholozi o nqamalala ba mpitsa ba re a konyolwele ka kwano ka Vlakfontein ngwana o fitliwe mo mmagwe wa mophega ya no nna ga ke bitswa ke bagolo ka metlha le matsatsi ohle ke shiane ke tle ke taboga hona ya nong ke ya ko Vlakfontein ke lo utlwa tsa Hazuma rena direng Harry, reload. Igama lami ngifikelaphi Dora Zuma ngibuya Escort. Igama lami nguLeonard Sibanda. Ugogo lo umama wala ekhaya njenganami ngingubaba wala ekhaya. Into enza ukuthi ngibhalele ukuthi nginomntwana la owalahla umamakhe walahlwa stepfather gate. Nasimshiya stepfather gate ngine crash 4 o'clock nememeza umntwana siyaphuma siyamvulela manje yathi ngishiye stepfather sami la 2006 driver ama-taxi. Now owenzakalayo ngithe ngibuya ntambama ngathola kunomntwana yena lo umalifana ngabuza kumama wathi umntwana lo uthe uphuma wena ekuseni kwasala kwafika lo mntwana sahlala ke hoping ukuthi uzabuya umuntu ozomthatha njengoba abantu sasine crash by then. Kodi. Yebo. Endlini. Yebo. Sanibona abantu abadala. Sanibona nathi. Mkhulu uyaphila. Uqinisile wena? Ngiyaphila. Okay. Gogo uyaphila. Uyaphila. Kuyahlala la endlini. Ungahlala khona. Yebo. Awu abantu abadala ngiyanibulisa manje. Igama lami mina nguLefa Pheto. Pheto ngibuya kwishow ethi ungifihleleni. Yes. Gogo ningibhalela. Ngibizile mina mangibizwa ngabantu abadala ngiyasabela. Ngiza ngisheshe ngize la ekhaya njengoba sengizile. Gogo ngibhalele inkinga yini? Ningibizele namhlanje. Nginibhalele namhlanje. Yeah. Ukuthi bengicela usizo. Kunomntwana walahla umamakhe, walahla stepfather sakhe. Okay. Egate. Stepfather. Ngo-2006. Ngangine crash ngaleso sikhathi. Naye mlahla mshiya namhlanje ngathi uzomlanda ntambama kangamlanda. Ngakusasa ngihamba ngaye emaphoyiseni ngokwenza affidavit. Sangamlanda. Umlethe la endlini athi umlethe eGriji o egate. Ngo-4 o'clock ekuseni emsebenzini. Abathanda abantwana. Angizange ngithanda ukuthi ngimxoshe egate naye memeza ngathi angene azohlala nabanye abantwana. Gogo sikhuluma ngomntana kangakanani wayishiwe egate? Wayena 67 years. Umamakhe niyamazi? Umamakhe behlala naye stepfather khona la. Phezulu ukuthi bahlukana washiya ingane. Gogo nimkhulisa njani? Kuye bekunjani endleleni malinokunizama ukukhulisa umntwana especially mkhulu ukuthi umntwana enimtholile akusumntwana wenu wegazi benisokola njani ukuthi akhule yini into enihlangabezana nazo endleleni ezokuyinkinga zokuthi nikhulise lo mntwana? Angihlangananga nobunzima. Ngingumzali. Yeah. Ngamthatha ngamfaka enhlizweni nami waba umntana nami kanye nabami abantwana. Yeah. Gogo ngiyabona abantwana bakhona la ugcina abantwana uzikhulisela abantwana abantwana bakho bonke abahlala lana ngichazele gogo kancane very short la nginabantwana engabahamba ngokubacela ukubulawela kwami abantwana bami
abayi-2 omdala wa-8 washawa 6 bullet. Isizathu sokuthi ngibe ne-orphanage ngangithanda ukuthi ngathanda ukubona umntwana usokolayo. Kulokho kuze kufike kanjalo ngashona labantwana abawu-2. I-first born nami ngayithola ishawa 6 bullet. Yenze nje esigangeni ngo-2004. 2007 ngaqatshelwa umntwana wami umfana futhi i-4th born wayevuleke la i-brain yakhe ngangiphethe so. Manje ngikhona gogo mkhulu ngikhona ngizile la endlini ningibizile nginisiza ngani ngalo mntwana uMalufane. Oqala umuntu akaphili kahle engana umang ngesitswana ungubani so ukuthi abe ngumuntu kufanele abe nencwadi eshoyo ukuthi ungubani. So into yokuqala priority nje number 1. Okunye kungalandela. Ufuna sihambe? Yebo. Before ilanga lisho. Yebo. Siyofuna uNthabise Maroon. Yebo. Asichazele ukuthi ushiya kanjani, ufihla kanjani umntwana, uphika kanjani, unika kanjani umthwalo wakho, unikeza abantu abadala. And asidingi into eziningi. Sithi nje umntana kana ID. Nje. Phela nje into esiyifunayo. So ngifuna khona manje sihambe gogo mkhulu. Ngifuna sihambe noMalufane ayosibonisa lapho uNthabise ngekhona sikhona ukuthi le ndaba lesicazulule. Asambeni. Asambeni gogo. Asambeni gogo siyomfuna. Gogo. Kumra. Gogo. Knock. Injani? Awusinjani? Kwena? Awuswile yani. Ngazeni? Go ahead. So, ngitshela ke le. Kusala mara. Okay. Awusinjani ngwaphela? Ngiyaphila kahle. Hayi ke ke le wa untshwara la go kena masula pela ona le bitsola ka ke le faphela. Tswa shong e bitswang Mfihlelene Moja Love 157. Zamana ngkhona le ntate mo ga mo. O batsa? O batsa wena? Ke batsa ba dula ko Vlakfontein. Nekele makelwana bona. And then banale crash ko Vlakfontein. And then when I went through a lot, they give us the agreement and then Kileka Veleka Zamaya, and then Wafishana go by Kikut and Kikutla Kikubati, obviously for Kisilomana and whatnot. And then when I went on a satellite, they give a little the agreement every month they get something. And then for now, and then I give her like him 70 because I feel like I don't remember anything. One of the Guangana. Wow. Yes. Hakibatin reporter porter it's very Guana. Yes. Ntompulela nyana sinthuki utlwe ngkhona. Ngkhona uthe umntwana umthole njani? Ngikanyuza neJabu stepfather. Yeah. uJabu umlethe njani ku? Wambia ngaphandle odlula mshiye emsebenzini. Wamemeza. Mafana, ngivuleleni ngaphuma. Akusekuseni ngaphuma ngabufu. And how many years? Maybe 6 to 7. Waluthora nkopa. Ngwana utlilezwa amatsongo ngkhona. Are you aware ngwana usiwe gate? I wasn't aware of that. Nikelana umusile ko crash. Isn't cocating. That's what
motho o no dula le na o leletse gore o sile ngwana crutch Yes. ha na mo sia crutch o no le ka Medical Springs. o sile ngwana le ntate Yes. o fitlhella ngwana ba siwa gating 4 a.m. in the morning a siwa home. I don't even want to imagine or now what could have happened on ngwana 4 a.m. Ngwana ntate o no sile ngwana le yena ke ntate wa ngwana No, ke motho a ke utlwana le- ke motho o no utlwana le ho tlile jwang o sie ngwana le ntate wena o botsa mao ya kwa. The worst part of it ha se ntate wa hae. It means o nka morwalo wa hao o fa monna e gore a hlokomele ngwana. A o se nthabiseng kore ke yona ha e nkotle pelo jwalo ka ha e mferekane. O na le bana ba bakae? Batho. O mongwe ka ntle ho o Malefane. O a bontate wa hae. Wa bontate wa hae. O mo hlokometse yang? O hlokometse ke ntate wa hae. Ke ntate wa hae. Yes. Nkgono ona wa lla ona. Ntatemolo ona wa lla ona. Ha ba qhele ngwana ha ba tshabe ngwana. Ha ba kgetholle le ho kgetholla ngwana. Ba re ke dilemo ba o kopa o se nthabise gore o tlo re thusa ngwana a be le ID. Bothata ba gore ngwana a be le ID wa be mo kgetholla. Le nkgono o Mafez o re lo itsa ID. Ra be ra thola di-details ka fana ka di-details tsa nkgono gore ID ya ngwana e tswile they will SMS nkgono. Wa bona bothata ba ka gore nkgono ntho ngwe le ngwe a buang o na le bopaki ba teng. Ene jwale tlo etsa gore be le contradiction ya dintho tse ngata. Mare e has a contradiction. I remember we went to nkgono ko toropong. Ngazange siye eHarrison. sayiHarrison wasiphi iphepha leli ngaligcina until ngaze ngaligabisile wena eHome Affairs but eHome Affairs iphepha lokhu wena uhambe ufuna incwadi ukuthi umuntu anomtholele eBar wasinika iphepha leli Pampirena ere ho ka se fane ka ID ho sa tliswa all the supporting document from the biological mother. It means you are not even aware of that. Kore a using having how do you feel o motsekisa Malefane kapa o yentse Malefane kapa ntate wa o yentse mohlomong ntwe na itswa ho ntate wa hae ore enga yena itse o yentse Malefane. So why this whole treatment with someone? Ngwana o dula le bana ba bang ona jalo sinthabise. Bana ka o fela bana le di-ID, bana ba kgona le ho ya sekolong. Wa tseba gona jalo Malefane tsa grade 9. Ke yona ntho mo tlo re qabanya. Ko jale ke hloka di-answers hore re tswa mona re kgone ho thusa ngwana. I am doing this for ngwana. Ngwanona ho sane tlo ba o mong wa di-statistics tsa bana ba bang ba tletse ditoronkong, tsa bana ba bang ba sebedisa di-drugs, tsa bana ba bang ke di-serial killers because of bomme ba tshwanang le wena. Wa tseba hore na Malefane o etsa grade man? Ha o tsebe? Wa tseba Malefane o na le motse kae? O na le motse kae? It's 30. 30. 30? Yes. Gogo? Yo, this is so embarrassing. This is so embarrassing. Mzanzi umtshwarela ke kgone ho hlaisa ngwana ka baka la maemo a re ke keng ra ba ra qoba a ngwana lo ke ka ho ke tla nne ke bua fela ke re Malefane o tlo ntshwarele ha re ke be ra ba ra kgona mo hlaisa dikemere o robala jwang. awunaqiniso mntanami uyakwazi ukukhuluma awunaqiniso uma kuneqiniso how many years usigcinile how many years usenzile iphepha leli i-Home Affairs no-Home Affairs ngima kanje ufake izinto zami ingene ku-system ibuye ePitoli efonini kimi lena sangi iklikhe ngakubuza ngathi why ngaklikhi muze nge-ID yakho ngefoni yakho na wacha gogo ngeze ngefoni yakho ngalibamba until now le phepha leli
lakho Nthabiseng phepha ngithi singayo umafesi bazosho uduwe iba neqiniso Nthabiseng mntanakho lo angimlahli uMalifane ngiyamthanda umntanami into engiyifuna kuMalifane ngicela uMalifane ben-ID njengabantwana ahlala nabo ejardini isho okuncane kungaka yena akaziwe ePitori waziwa nge-certificate lesi uthi khona uMalifane ikhanda loMalifane khona ePitori alikho uzivuse ekuseni anda uyosenzela ifake phela le ngoba izangi iklikhe kimi ngikwazi ukuthi ngithathe lento ngami ukuthi uMalifane ulanda ID yakhe kodwa phoko ngiyixolisa nambe ngazi ukuthi uzoba ifake le paper ifake nawe sihleli home affairs almost the whole day ngangihamba nabe noMalifane wanishiya ngaphandle angishiyanga ngaphandle phoko ngakushiya sesihamba sirenkeni ngasala ngaphandle wangena noMalifane uMalifane witness yami ukuthi wanishiya ngaphandle wangena noMalifane nokuphika kwakho ukuthi umntana lithango indoda imshiye egate Malifane uyakwazi lokho angimemeza uyahamba ngenyawo futhi engafanga nje isicathulo into nje is not called for human being impilweni yomuntu ophilayo umuntu ophilayo should have iqiniso ukuze into zakho zihambe kahle manje akunaqiniso akunalutho luyahamba la namanje singamshiya lapho umama lo sengumama phela soyengane simshiya la uyalahlela le ungama kuliphepha lokuma ungakushiya so it's pointless khona sesintabisweni wamfihlelana ke lo mntwana okay no sabe que embarrassment it wasn't about even the embarrassment no bahlala nyalo but it's I would that but it's about me this thing I'm wrong in every way and no but maybe what's one need it will help bagolo ba nore ba gone go utlwisisa ba o tshwarele because my MRI invite ngwana le mohlomong o tla fola lena pelong ya hae le mo ikutlong hae go tseba hore ba tswa keng mohlomong mme wa ka ke ne ke mo jaje mara le baka le ntsong ga mpate ke lena ha o ka re tsepelela fela nyano le baka le ntseng ke mo pate ke lena bagolo ke kopa tshwarelo I think just how I got me, it was very hard for me. Really connection Lela. What was it? I got raped. Okay. Ke yona ntse le hlale le tempeleng ya re. I'll do everything that needs to be done. Like, we can arrange the entire of my face. We can even go tomorrow. And I'll let the idea until it's all out. Nthabi ngizwisise kahle wena uvumelana nami ukuthi basisise bongezela umntana ID imfune ne-ID umntanami afana nabantwana bonke abulila jari angimxoshi into nje ngiphatha lapho ID fana abe yimi ngikhala inyembe zakhe zingithusi inyembezi umuntu always akwazi ukudefenda ngaso uyakwazi lokho ngithi yeah azingithusi inyembezi zakho umntanami mina fana abe yimi ngikhalayo mina ngithwele inzima ngomntanami ongana ID ebe nomamakhe ngathi nyabo wathi ubushonile mazuma besothatha i-birth certificate senzele umntana iloke i-ID awusinthabiseni like sa tla mona ke tlo uhlaza mara ke tle mona ke tlo lokisa haholo jwang ha o lla merere e meputso haholo jwang ha ngwana a sotleha moeng wa hae thungu le nngwe hore tle e bule bophelo maemo a rona ha tshwana hona le mo a manga maemo ebile wena o tla nkutlwisisa beterinyana jwalo ka ho le motho wa pitso lwane hore dintho tse ding ha di tla bonolo di tla ka bohloko
mara ha re se ke ra ba etsa batho ba bang e be di-victim tsa bohloko ba rona mara bohloko ba rona ha bo re thuse hore re ithute hore mo re tswang teng a se mo re leng teng nketsetse mosa etsa bonnete ba ngwana o thola ID fa ngwana la lerato la le hlokang la motswadi ha ke re o nke ngwana ho nkgono le ntate mo ha eba ha o hloke monka mara mo fela lerato la le hlokang le yena a tjho a re ke ngwana a kaenwa e ke mo tswetseng Gogonomgolo. Ke feel nkare ke le sitelo haholo ntse le tlamo every time ke ntse ke re ke kopa tshwarelo mara tshwarelo ka isa tsamaye le diketso ke kopa ho sebeletsa ho doing better from taba ya ID and ke le appreciate haholo like sa le bonse ka diketso but le hodimo la tsebore ke le appreciate ka tsele makatsang le nketsetsa ntho le mme wa ka ntswala a sa zanga ba le legato la o nketsetsa yona this is deep I believe I know. It's deep but yabongumbekezelela noma ungasamelana noma sikuzizwa umzonda kodwa uthando lwakho kumalifani libonisa uthando kimi uthando ngakaze mina ngilithole bazalini so I appreciate you guys and so it's into right gogo hayi ukuthi ngiyakuzonda ngiyakuthanda ngikufaka endleleni sisi ngizoshona lo muntu anganalutho nawe ushone akunamuntu omenzela ngiyakuthanda Nthabiseni ngiyakuthanda engikwenzayo hayi ukuthi ngoba ngizonda fana nje umntwana uyashaya gogo mkhulu wami Yeah. onxamalana bakaZulu sihambile Yeah. safika lana Yeah. ngizizwa njani Mina nje benginganalutho olutheni. Into ebengizwisa ubuhlungu nje umfana ongana kana ufana nokuthi kana sithunzi. Ungumuntu uyahamba but this thing ekhona la eyomuntu ayikho kuye. So as a result sokusenza ukuthi isipoki nje siphilayo mara siyixazululile manje hayi namhlanje mina kimi ngizizwa ngijabulile kakhulu futhi hayi kancane gogo uzizwa njani ngizizwa ngijabulile wangikhulumela noNthabiseni ngakhipha konke kusenhlizweni yami ngamtshela ukuthi angikusondanga mntanami ngikulethele laba abazwazi ukuthi bangisize ngoba umntana owami ngiyamthanda angimxoshi umntana size nje ngephepha lakhe ushilo uzibophile ukuthi uzonceda kusuka namhlanje usho njalo let's hope langa lishonile sizohamba yebo kumele nemotweni Siyabonga. ukubuyela ekhaya ngizadibana nani emotweni babuzo siyabonga mzansi re tlile kwano jalo ka bazuma ba ne ba nthumile bohloko ke hore tse hlaetseng kgaitsedi ha di monate ile jalo ka Afrika Borwa ha re di kgothaletse empa re a tseba hore moyeng wa hae o tla fola le rona